ese nyine iyo telefone bari bagiye kuyimpamagara mu kanya sasa. Bari bagiye kuguhamagara kuri telefone saa sita yanjye. Gusa simukadi zirimo hano n'izawe. Oya, ntabwo bikunda. Umva kuntu ibintu bimeze. Iyi telefone urumva? Hari umuntu wayimbikiye. Hano yisanze ni muri banki yawe. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Banki yawe biba mu muhanda se. Uvuga gute ko bitabaho kandi byabayeho? Cyabayeho ngaho garagaza ikintu kigaragaza ko ingi ari banki yawe. Kuko wasanze telefone yawe. Telefone ni yanjye je nari nyisize ngiye kwihagarika ari haruguru kugira na tayite. Iyo telefone ni yawe witwa Tekino. Wese witwa Tekino. Wana handitse Tekino wewe witwa Tekino. Wari kukuyoca harimo izina ryanjye. Harimo iriya zina ryawe. Iri ngiri ca. Abaye ngiye karitse bambatije Tekino re. Nanjye mitambishiraho. Umva nyine. None reka ngwereke. Iyi telefone uko ngiye utanayihaye. Naniyo nago. None tubigire ni nambara none. Ifone ni yanjye. None ugiye telefone utanayihaye. Ifone nawe barabizi. Umvise umuntu bavuga cyangwa Babaye mu Bushinwa. Bavuga batirishi bose. Buriya ni ngiye watsindiye dame ya 20. Reba none yabigeze kuri phone yanjye. Buriya ngiye ndavuna. Urumva na Jack Chan namukubise imwe. Babaye ngo Jack Chan. Barabose ninjye babatoje. Uzaba bakubise. Bakubise abanyeshuri banje. Abajya gupfa ko mbabona kari zingira mwere. Ngo wakizingiye. Zingira mwere. Zingira mwere. Ahubwo bagufata. Zingira mwere. Bagufata natakwica. Zingira mwere. Wewe bagufata. Zingira mwere. Ntabwo muzingiye. Ahubwo mvana nayo maboko ya telefone yawe. Mvana nayo maboko ya telefone yawe. Ayo muhaye. Amutangiye kurwana. Nutakuvuga turwana. Wese kutanesha. Ifone ni yanjye. Mura masubukandi tureka atayizanye. Ahubwo amafaranga ngaho. Ugiye kumibihumbi 20. Igihe ntari ngiye kumva se. Ringyari wala kita. No, guai, para. Hey. Ubundi uri umutsima wari uwanjye. Ubimana ibikanga buri. Ndagatsindiye simuhesheje se. Abanyamujyi nuko tubaho abanyacyaro tubakuzeho. Numva hari abantu bari kuza mu ishyamba. Kankomeze imbere mu nganje. Iriwe nyabo. Amakuru ni meza. Konde bawicaye aha. Abamwibagiriwe telefone yanjye. Ntayicaye. Ntayo mbone. Cyitwaye se. Iki kise cyitwaye. Sha, kirayitwaye pe. Ariko se wicaye aha ngaha. Kandi nta minota n'icumi iraje. Aka kanya hashize nk'iminota 3. Dore nibagiriwe aha ngaha nicaye ndenze ngeze hari ibiti nitangaruka. Sha, kirayitwaye kirenge aho ngaho. Iki gisiga mwana wa ko numva uvuga ijambo kirayitwaye ni igisiga. Ni igiki kize kigatwara. Dore kinyuza aho ngaho. Kiragiye pe. Kiragiye se ni igiki. Sha, kirukanka. Kandi ari wowe ndeba uhicaye. Mwana wa icyo uvuga kitwaye ni igiki. Sha, cyagiye kabisa. Cyagiye. Ariko ngewe iryo jambo ryo kugumya kumbwira ngo cyane. Telefone yanjye naguze 100,000. Ntago ngewe nabyakiraho. Wate wa mpungu ndakubona mu busambo. Oya, ntago ndi igisambo. Ubaze ruguru. Abantu bose baranzi ntago ndi igisambo. Ahubwo dore kinyuza aha ngaha. Ubwo banye ndi umukecuru untwariye telefone. Uretse nzi. Oya. Ntago ari uko mbonye ngo uri umukecuru ngo mutwarire telefone. Oya, urayijyanye. Reka ngusake ndebe kutayi. Uretse musobanurire uko bigenda. Umfashe. Uretse nyogokuru musobanurire uko bigenda. Ngaho reka tujya mu buyobozi. Oya, uretse babarira tujya mu buyobozi. Babarira musobanurire uko bigenze si ngombwa ko tujya mu buyobozi. Sibyo? Ngaho mbwira. Jene urutano ruguru. Kwigira hano yepfa kukariba kureba petit frère yaragiye kuvoma twagiye mu gitondo naraje. Je murano n'umugabo n'umuhungu w'umusore. Cyasi muzi peti muzi. Turahurira telefone tuyibona hano. Tuyibonye hano ndambwa badayitora. Telefone aturuka ifranga ati telefone ni yanjye. Abaraje avuga ati ni yanjye nari ngisize hano ngo cyano tutwagaye. Ni yanjye. Tukiri mu rurindagiro abaranzije ngagiye ko amafaranga 20,000.
wowe nongeye phone ngo nyimuke numvise amafaranga 20 kera nibwo bwa mbere nari numvise amafaranga ngiye kuyafataho sinzi uburyo kirukanse mbonye kirengera hano mwari rashyamba hano hepfo nta kutandindagiza mvi imbere ndajya kwirebera abayobozi uje kubareba kabisa sinshaka no kugumya kukureba mu maso yanjye wagisambo ubwo si cyo kijyanye